KCTV Lone Rashapi daka Frank Motors Kajaka dekali ka bathamai jong ka Tata Motors Halatgor ni Shillong ringkat bakanet foodish Ordar mapi nginwan ramani hakir dobyeng jompi Ka Office Jong District Sports Officer Ka Southwest Khasiers District Hakas ngi palay ka arpun reu-treu jemang arajar arpuar Kalarke ya ka jingdap sanpau snem jong ka jela Meghalaya Bat kumjuru ya ka jingdap ka bah nyau pesan snem jong kari India Dak ba pelong ya ka jingakop lek kai mau poin Ka balalong hamadan MDSA mau kerwan Hakani kalumpung Yakob balai syem menta dagi samla shinrang bat kentai Kidan hadu kan reu-teli kenhun Kata pratli kenhun jong ki shinrang bat pratli pat ki kenhun jong ki kentai Ya kini ki jingle ka la pri perda dau Additional Deputy Commissioner jong ka Southwest Khasiers District uba si lalu ubalalong ukongsan haringkat ke jing sakilang jong u District Sports Officer ka Southwest Khasiers District uba damang singkon bat kiwi-kiwi Ya kini ki jingle kop le kai mau poin ka ba arski on sapun kut no aka ar penyau tereu jemang arajar arpuar in total si pongwat akawai ka team ban kimi nanti gindon si spa andro pongwat ki nong ile kai ti napriang buramru ya baro kini ginong senran ki bedon lang hakani sengi ki balaiwan banya sakhi ya kani ka competition ka jongi ti napriang buramru ya ki team officials ya ki volunteers bat gitu baro ki balai kti kemon ketika diang ban penkre ya kani ka program ba ngin ya pelong Tina kalian ngajonga ngasukwa banai fikin dia ke history halor kenegi maupun competition ti berbuar ngatrai pipi tip ya ka maupun bangi ya nangut banyi lekai baro ngatrai keleng-keleng ya lekai ka maupun hendrai pada kasulong ba kampat judan pada long ki competition ki ba kadadon kita ki proper rules and proper regulation ti yakini ki proper rules proper regulation jong ka maupun ti ki ba penlong ning kong do bat ki ba organize ha ki dei ki kenhun jong kaseng kasi nomor wiksi long gini ki traditional sports kum girong biria ki mau point nataki mau penting bar kwe ki maki ki ba nado ki sinem kat kendai prapo 1980s tak si organize memang kapor but kila ya formulate gini ki proper rules and regulation te gini ki rules and regulation ru nila yo ban demonstrate hapo ka North East Games kebalong hapo Shillong kata kade usnem arajar sipo Pia kamu pun kalau arung ke demonstration game hangta bang layo awan demonstrate. Pia menta pan nasim ya kani kabukum district sports officer panwan ra ya kani ka competition hang ni ke district ke jongi ba nginyo ba ki kenaru bakin ya sim menta mo da kata ka jingile kai ke baladon hi kita ki rules and regulation ke bangi ngila ada ai ke demonstration japi ha to kesengi bangi pawan ya community ba baro pi pila ya tip ha dengan juga tai lengkot yang kendiat ru hang ni kita ki rules kendiat kanang bagi tip lang gini ki bidon lang ni ru pi yang mau pun ngila ale kuno ngile pia south quarter mo tak kamut ha first quarter kindan ki betei mau kindan ki beskoi second quarter ru kindan ki betei mau beskoi third fourth but ngishim kelum lang pada ya ki total points accumulated jong ka first second third but ka fourth quarter ti but kalian ngajonga ngasukwa awan all the very best you people rock they want shim tak ni dan bok iliang kai bah but aingin longgani ka kumpedak ke jingkemen kumpedak ka bangi celebrate ya kata 50 years kan ni ka jing sedang mo appreciate kalau ke ke besultanat bantip ba hakini kisan post nem jong ke jingdap jong ke jella dan bun ki ki ba giyo ban pen pau ye ke jingkemen bat ka wei ni gidak jong ke jingkemen kalong mengin yo kum gini ke jingle kai let's say kalong ke beningkong ke district bat nginget ba kan aimen sim mi kinong isim menta kan aimen sim wat yengi kinong pait ru ke jogo por bat kinong penyai namar kalong ke jingkemen kalong ke wei ni ke jingle kai ke bengidang rit ru ngisi le kai ma kan mau ngisi ur hapor wei le kai ya kan mau kalong ke belong jolly bat long cheerful ha mau ke besultanat tam ke jingle kai ke mau pun Kantam makamit Sunday jan meet andalawai jingseng nani habang ilawan kai kumtu meningkong ay lay gani ngile haman na kidong disnak kan mau gidang rit bat ni sotanat menta bagalarung kum go way na ki jingile kai kabakong santam hapo kadika po ka sport department haga bangila baro ki shlong ki thau gila banya simenta kena samla dele kai bha badeshan duru kani kalong ka kejing sana mi pi la sala la si bin long kupa long kemi
Pin long rang ba pin second mau ko por ngai le mau poin hang ni sa sim khna ngai ka dor mo ha nama kalong ka jingkan mau si jingim ba pia le kai ti ngam da ni banong ri nya shu ai ka jing kentu ba ka jing kerku kerdo yigi nong sim benta bat kum joru ka office jong district sports officer kala sim khia kani kalong kum ka dak jong ka jing kentiu ya ka jat ben riu ya ka district kamsong na tang hagi developmental works ri ka dan kamru na ka benta jong yi kinong song chinong begini sim benta lang la kanu ka benta ha ka bukum gini ki po ti sa sin na ai ka jingkit bok kiruyang yi kinong penyat ka jingkit bok kiruyang nam ta ki team managers ki bala yele shutam man penwan yi kini kena baro bat khamtam ru ya pi kinong sim benta ni hang ni ye yang lang ni ban play ya ka first mau point mau kerwat tournament jong lusnam arja apuar ngapen mena bala play ka ta ka si hang Menang.